Hello, hello! Uncle Mangit is back, ha? Kumusta kayo dita, ha? Kumusta kayo? How are you? Nga po na dati English, ha? Hi, everything! How you feeling there? How you find me? Ganon, ha? Agkanta tayo man, ha, no? Agkanta tayo ti Ilocano song, ha? Ay, kanta tayo. Dinggin nyo ni Uncle Yumangit. Agkanta, ha, ne? Wow, denggen yan Uncle Yumangit agkanta. Sapay kuma at sana'y magustuhan ninyo. Oh, di ba mayat Uncle yo agkanta. Agbabaketa, isukun ko na da kanya. Uray manuy uyawendak, di da metrik na to'y mariknak. Ang babaketak, pudnong agbabaketak. Di da namin namutiganas, di bakit akinayan ayak. Oh, sapay ko man nagustuhan nyo dyan kanta ng Kalyumangit. Na, ag-request kayo ti sumarunong nga kanta, ha? Hindi ti kantahin natin, ha? Mga request ninyo, ha? Sapay ko magustuhan ninyo, ha? Agkakanta si Uncle Yumangit. Ha? Gagawin niya itong may birit, ganon, bibirit, tas dyan na. Alangan. Sige na, bye-bye. Ha, don't forget to click subscribe channel. No. Don't forget to click the subscribe, ha, and click the bell button para get updated. Ha, bye-bye.